awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya nanti tang sebenarnya yang ada menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hania Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya gawati Hadian bagi kali kebahaya, kira syak khanglat banyak lengba ke jingkiang dam site banlet banwan cekenong ba Shillong. Kesorkar jela menta kal penyak cekmat, yaki kam ki jam bantai ke jingkiang ha kebenta ke basyarum jong ke jingkiam dam site. Ban pensuk ya kalit kawan jengki pat ba, bat ki kali ki bakit ikimar ki bakia. Nadu ba ke Meghalaya Energy Corporation Limited kelas sedang ya ke kam meramot ya ke jingkiang dam site lengba ke dam rehabilitation and improvement project. Hau no pra kasenam arajar arpulai. Kalamana banam syasyo iki kali he ke bakit mar banyak lengba kene ke jingkiang dam site. Bat kene ke beteng haduk mentah. Kene ke jingbam yo ayat ki kali he kalabo ha ke jing e ke bakrau kam tam e iki bus night super ki betemu banlet syaka Interstate Bus Terminal ISBT ke badan hamulai moyong. Kesorkar jela mentah ke penyak cekmat ki kam ki jam bantai ke jingkiang ha ke benta ke basyarum jong ke jingkiang dam site ban pensuk ke let kawan jong ki pat ba bat ki kali ki bakit ya ki mar ki bakia. Ki kam ki jam gelas sedang baniat bah kam tam ha ke ban pendep kat kum kapor ke balabo. Usembut menteri rang ba ke jela ba Presiden Tensong ulang ba ke jing snai ke jingkiang kalayat cekmat mentah. Batang sudap snai ke jingkiang barik surok ki kali he bat ki bus night super ki nyok baniat no na ke surok ke badan hak industrial estate ban mi ipat hakalat ke badan haulum neru. Ulang mag sarkar kelabat ha kontraktor ban synapen step no ke jingkiang bad lakmi leti bahapok kene ke senam onia ban ya no ki kali shipor na kene ke jingkiang ban let cha sorshilong. Ulang ru ba ke MEECL kan khang dam no ke jingkiang dam site hadian bladap snai ke surok ba ke jingkiang. Hendai kan syabit ban ya ki kali hendai ke baket mar hapok jongka kendai metric ton. Ya kena kam macnai ke jingkiang baik surak nalat lom neru syaduk sejan ke Jackwell Station IT hoba perkat hing ubade kontraktor ubelapau hakalan macnai ke jingkiang. Bad kena ke projek lamang ban penlut hak jinglut kemenkot arpusau kelurtam. Kumolong mentah ya kena ka temporary arrangement ka bengi ya penbet nak liang jongka state peludi ba nang the kathi ke jingkiang dam hadin ba ka MECL kala I ka recommendation ka very strongly ka ba ong ba mlong shu palat ya ka kandai ton ban kit manjai lamba jong ketika jingking dam te ngila khang bat menta kala long kum ta kum ka long hi ka ba ki kali ki bayat de tangki light motor vehicle bat kum ju ge ba po ka 9 metric ton te nakaliang jong ka pludi ngila ya walk out te ngeban se ban thao ka wei ka jingking menta bat kan ke jingking ka long na ka menta ban pensuk ban penbit penbiang ya kini ki kali he ki commercial vehicles ke ba kan thup lang wat kini ki night super ru ki ba juyat berabor lang ba jong kata ka terminus ka jongi te menta kan ka kam kadang ya hakabanga ki jingking menta ka ya chaprang hakajitei ya ka pat kane kan ka kalong downstream na kate ka dam ka ba jiking dam ka bodon benta pat kan mi sate si industrial estate pat na industrial estate kan mi betere kan ne apo katu kaleti ka ban lek pada siapo ulum neru miyom kan mi ang to ka junction ban ang to kan sa ya kumaju ya te kata ka de ka ba ni leแต่มันตาก็มองพี่เงล่ะอายกับ direction ยาอุคอนทรัคเตอร์บาอุนเป็นเด็บกลอยกันบาละบันยี่ expect บาละของมนุษย์ว่าบันกุดอุนุสเตนนี่ละบันปลีกันที่กาจิงกิ้งกุมกา temporary arrangement นะครับตากันที่กาลีที่บายายลำบากจงกาสอดสิลองกาคำดนกันน้องกา recommendation นะครับมีเซลบันองคันดังยากาจิงกิ้งแต่เรื่องของมองพี่กับ restriction กันดดแต่กรมบังคับลองที่ละดังละเด็บละใช้กันนี่กาจิงกิ้งนังเทดาวน์สตรีมจงกันนี่กาจิงกิ้งดำกับบดนตา
ki kali he kia ki kali rit ru ka syong haki lagi sengau ba de ban ya nanti ka syong haki namar kala don bika option tambah ki kali he ai ki ba ya ki ba pen kam ya kan ka jingking dam kum bakalong kimla ban cross ya ka 9 metric ton bat ka height ru ka bangila ai ka tu jing theu kamla bat cross ya kata ya kan ni ka jing singai ni kala don pan mala dep serbi na dong sedong te la dep design bah de ki consultant ru ya kan ka temporary arrangement go bang opi na ka daw kanum don kanu ka risk kanum don kanu ku jinge na kerben scam hi ba ka ni ka surok ka bangi penbek temporary arrangement kan long ka jing mentoy ya ki pajba jong ka jela mekla jongi kam tam ya ki commercial vehicle ko mopi ki ba kan thup lang wat ki night super ba kim dot kam chu ban yeng nang thena dam kila ban sanya na po ISBT na ni na po maulai bat kum ju kin ya kum ju long baro sekata ka jinge ang ni ka ba nong kong ba kibon gini ki pipeline jong go PHE ki ba ya ki hap up si RIPO kata ka we ka ba ar kane ko ba ki hap ya tan ba met ba singi hap tan stan tang kata he tamata yi kita pipeline ni la dep la lek na ta jinge te kane ko ru mata kat kum ba PHE kum ne ni la jan lai satang ci singa singi na la lek na kane ko Kaka balai pat uslap, udawan uslap kemut ke kam kala hap sange. Kat ban poi gitu kisnem ki ban pelayum terangi ladap. Maka ban pelayum ki set pelay itu ki benai ki bak ham benai lajan benai telanggum tu barum tu. Takat ban poi itu ki benai ke tarket jonga kemut ke slap ngala pendek. Ya ka dalai jong ba diken. Ini ke kam ki sedang hau April. Dan ni sedang oprol kata ke jong ahi ban pendep ba kumne ba don kita gijing te house lab kita ki bangala ada bitho mene dengan target ban pendep hau match Kesorkar jela Klasnaru iksurok nalat umsau kabayat lengbak umbir jok district Iboy ban mi ipat chamau maram balasna panhe iksurok lengbak kejengkershan pisa jonggo World Bank ban pensuk ni kali gebawan negatan East Khasi Hills Eastern West Khasi Hills but West Khasi Hills baginya lengbak ni kesurok uba preston tensong ulong bakum bakalong mentaki kam gila janda partat ban shnai kene kesurok bak basa kilong satanggat kani ulong habaki kali he Kelayat nak keding surok ladon pat kejeng senjor jong kejeng kieng. Kum tala shnano ya kasap buye. Bat la syabiang ya kikali he ban yat nak keding surok. Kum baki juyat baros kata. Bat ikali kebayat lengba kejeng kieng la perkeng bakim day pat ban ket palat ika kendai metric ton. Kesorkar reka bubuh kamat ya bagi surok kolong ubud luam jong ki kampen roy. Kelasnaru iku surok Western Bypass hapadeng jong surok na mau maram ban mi syasumer haka distrik Riboy. Bat pensuk ya kalet kawan jadi padba kamtam ban yat ki kali he. Ka number one
kani ka surok na lat sao kabayat lang ba ka umbir bat ka bami ang te hama maram haka to ko por ka decision ka bangi ngisim ko long bangi kwa ban kampen he ya ka to ko surok lang ba jong ka World Bank bat ka haka ju por kan long kum ka bypass bat haka ju ka poru ban pensuk ya kini ki commercial vehicle ki ba kit let's say ki bawan na koti la ni ki bawan na Thai Nong Stoin ki bawan na West mat na kiwe ki jaka haka ba kila ban ya lang ba jong ka te ka surok te ko malong mentai ka ni ka surok more or less la dep atati te ka basa kolong satang katu kan ni bat ka ba ar ngatrai pia yo I ba kadon ka jing senjor ka tu jiking hadin ba ki babun ki commercial vehicle ki bayat nong tu ka stang krak ka tu jiking ten nei ka baskutunat ban pentip kolong ba mentang ila create ya ka subway haka tu jiking bat mentang ila sya ya ka subway bakan yat bat gitu ki commercial vehicle mentak la yat normal kumba jude ban yat ten le ya ka tu ka surok ya ka jingking barim nila restrict no mentak tang khandai metric ton kino ki ba kit tang hapo khandai metric ton ki light vehicles ki la ban yat lamba jong tu jingking ten le the rest nang ta ki hap yat napo ka tu ka subway ka bangi dak step station katung iong ka Western Bypass. Ya katu pada iong ka Western Bypass. Ka Western Bypass kalau baik in between jong ka surok na mamaram ban mi salat musa. Bat kumju kay tungku katu kane namar kane pada kayat na tena Sumer. Kami na Sumer don ki benta ki baka cross. Tenrei kan long more or less hapedeng. Jong ka surok mamaram bat ru kane ka surok ka badai napo nang ne napo nyomer kabayat lengba jongka kabayat lengba jongka neka bypass jongka soyong marka connection kan poi somewhere hakiduki soyong bypass Ubah Preston Tonsong Uloong Ru baban pentikna baka company ke besnai ke surak shelong tamabil kan yok kambon ke por ban penyat stat igi kam bat ban pendep ka katkom ke por ke balabo dak NHIDCL komtak SDO Civil ka Penursla Civil Subdivision kalapan mi ya kejing mana banado lat lengkot syarum kalapan mi ke hukum banado ke por Benjamin Step banado kadoi Benjamin Step on omsya banyat kali banado ke por Shibaje hado sau baje janmiat on omsya banyat kali kenang bang company kan yok ban penyat bed yaki kam kijam uloong bagani kejing khang banyat ki kali hakini ki por kadai ru dak ba perkhat kejing singan jeng pat ba kenang bakin lat ni kino kejing ma bat kejing mensau kham tam habakani kejaga kadai keberan bon kiriat ula kentu gi pat ba bakin bot renti ikani hukum kenang bakan omdan kanu kejingja ke besngosi pi kadon arbenta kawai kadai nadu lai lekot syarum I SDO Civil Penursla I ai ko order ba nadu kapor prabaji step hadu kapor katwe biji step 6 syaya kali namar ba kani ke company ka tray full kam tam kani ke poliur but again nadu kapor shibiji hadu kapor saubaji kataru no entry 6 sya ki bahir sya ki bakir sya nda ka benta ke jiyat be jong kani ka kam tam ngi kwa pendep apok kapor kat kumba ka NHIDCL kelabu ya kaneka company tenar kadau ban pensuk lang ya baro bat kham tam ban like na kejing besau ban like na kejing sakut hakatua la ne kaneka tai tingi regulate noi timing komong pi kaneka kut tang hadu halai angkot area hakaba kaba ngi kham I shirke ka kham I ting namar ba komong pilai I kilom kiba shirke hakaba kaneka company kelas tambar keta yaki tenak kadau ka pelong ba ngi regulate yang ni timing bat nganget scam bagi pat ba kin ya bot renti yang ni kecik penbait na kaliang jong ka office jong ka SDO Civil kenang ba kanum don kanono ke jingjia ka baskosi hakabay day ba kejing snai ke surok na syirki syadok pomlom keladon kejing uat ba kejing tray kakam kaliat syakmat hendrai kalapan mi ipat kejing jenjar ki pat ba ki balet bawan bat kila sakut kejing dheng kali ke bejur Halor kini kejing ubah Preston Tonsong Uloong ba ula betha ekatanat PWD Roads bat eka National Highway Authority of India ban kemi benia ke babahatam kaba kila ban le ban omdan tan kejing dheng kali ha kini kathan
Te hakabai pat kasrok nang ni na po sirpi hadu ang tei hapo lat hadu ang tei hapom lu kadon ke jisa ke jing ut namar ban lapoi kham tam e sajan sirpi ki ka ke jing tei ke jing yat jong ka construction karang yat state utwot kadon ke jing jenjar hakabai teng ka block ka traffic kadon te ya kaniru ngidang ya perkhat da kaliang jongang la instruction ya uska tripludi yo CE pludi national way bikin examine kai ka bahatam ka ba nila banle kadang bikin court ya ka company in court ru ya ka national bangin regulate rengkat pat ki police kadang bangin regulate ya ka timing ka ba biang kadang ba kadang non thang ka traffic te rei ki ba bon ki kali ki ba hier sekini ki tan ono ki tan soraบัตรชติทันปุสลาทันเดากี้กิบบูนกันตากิยาดนักเนกาชลองนั่นเนี่ยปมละกรายนางเนนาชลองปมละกรายกิมีปฏิชติชาไหลละกดแต่กุมบักลองหิมันตากบะมันเสชุกิบะฮับยาดละกยาดนางเนนาปมชลปีกิเดบิตังกินีกิบะเลชิกิไลน์เวสกิบะเลชิทันมาสรามติกิโตกิยายาดเบ็ดนางตัวนัมบาร์บากละคำกะลันกะละคำจิไกแต่นางดาวก็มองพิกินดังยาวอล์กเอาท์ไกกับบับฮัตตังมันแหละkita ki jaka kiba kadon ka traffic dan kadon ka jingthut hakaya kayen namar bahaban ya baro arliang ka sulo